Batire mwene misheni egoji augite bo batithamia cukuru iria borirwe ni ngavana Kawira kuthama iria augire ya kimundene jwa thirikari akiaria Batire Lawrence Misheni na augite ni bakugwata mbaru MCs Meru kiri rugendo rwao rwa kwebereria gitene ngavana Kawira Mwangaza akiuga ni aremi buru gutongereria kaunti ya Meru. Mwandiki wetu wa Nteto Mutuikare na tuthuranirite rugono ruru na njire ndiku. Mieri mikai ekurukite nyuma ya ngavana Kawira Mwangaza gwatanirite na bamwe bakariba kumegoji withira baikinyite kiri mundaju egoji jwajo twerie mwesi na kuga mwesi ne berekeni negeke owamwe na skuru egoji boarding era ne egoji parish runguro Batire Lawrence Misheni alitoba kirasikia binana bathira kigero kinyabobo umare Anonto skuru ya Misheni ni private na giki ni kithaka kia thirikari na baatu tuingwa ni thirikari na tuni tukwenda kuma na tulienda kuma kinya oreo kinya wani atutetherie ebere kenda tumbagwa kwa uturetekeria ba class 8 bagerio bwaga tutekaitafie na wekenda father no aibanga ari ja private person nandikiri malomba ja kurombera alito bakirasikia binana batiri babaruga gutina obetite na batebera Antoni au na skuru eje egoji bodi negeta na mbere takawithire. Tukisikia mtu amekuja amesema funga hiyo, sijui anaweza kuwa kiongozi aina gani ambaye hataki maendeleo ama hataki watoto wetu wasome. Na uhakikishia tena tulete watoto wengi, tutakuwa hapa na tuko hapa kukaa na tutakaa hapa kama tulikaribishwa hapa miaka almost 50 years ago to be in one place na masomo inaendelea. Wewe niambie unaweza kuamuka asubuhi waambie wale wenda wasimu wanaota ya kwamba shule yetu itafungwa. Mafikira wako nayo sio mafikira ya binadamu, sio mafikira ya mtu wa kawaida, ni mafikira ya kishetani. Na mtu kama tumba kumanara umete aja kuwa ate wetake tukaje decision ile terete ni aria bakuga ukeja kwithira thirikari ya kaunti ya Meru ni kwenda kureta skuru yote anobundi kenine kiu bobate barigeire no ntukithaka kiu ni gikinene skuru ile ya Egoji boys ndikerieni kure skuru ile ko ni otogete togwetha ne bukwenda tibeti ya mberia guti muntu kurega maendeleo goku lakini nare NYS ere tafadhali netonyeke wanje nekeu yake miako yitie community onembesha na bobange bonde you have plenty of land tuna more than that 3 acres aja na muthiene boba diuga ni barikirite MCs bambunge ya Meru jara na kubarombera kenda mendekithe MCs bauja kaingwa jakwingata ngavana Mwangaza gitine bakiuga Meru ni ithirite kirathi na ya nyamara bunene. Najua Meru tuko na shinda, kaunti yetu tuko na shinda, tuende kuambia kaunti yetu yale mambo iendelee vizuri. Wewe ndani Kawira wetete ane buru tone ngavana onge oroga atwetite bobo kana na shukuru MCAs wetu kwa sababu ile kazi wamefanya. Nondo toma kodwa tuna mtu ngoma tutekomenya. Kaunti sio mchezo, kaunti sio kitu ya mchezo. No kunengera tola kola ni more than 14 billion. Utema kunengera kamuntu kana kongwa kodho kala ni mbecha hiyo. Na muntu na kwendeza na capacity na muntu naome na muntu no talamu na muntu kodikeria ntobange na muntu gwetekeria kwathwa na kurola gwetaga ni atarambange kenda tuma gweta na mbere turombe ni Murungu atunengere mutongerio mwega na ntatore chite na mbere na itire bobwega tuchwe muntu ro koma gutara mathabu bwega ukaja na atongeria bange heshima no kethera ateko mthugania mantu janjewe na kurubawe na Nteto ingeja yuko Megoji gicigo mbunge kia South Imenti nke report ra Nteto Shawero weekendi
ria kwa rietwa ni Mutugi Kare.